atas ke bawah. Rasulillah wa kulli muzahidillah bi Kemudian setelah ibu 3 kali, bapak sama juga 3 kali. Sakati banyak orang sering ngawatas beli kabulusan. Kemudian uang-uangnya silakan membuat barisan di belakang ayah, di belakang bapak. Ada 7 orang. 2 bibi silakan untuk mengikuti barisan berada di belakang bapak. Setelah bapak, kemudian ada 2 bibi semuanya 7 orang. Sawihan lain, nusanesna hanya 1 kali. Salatullah salamullah Allah Rasulillah Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alhamdulillah. Kemudian kata silakan berdiri ngambil wudhu yang dikucuri sama mama dan bapak. Wudhu bahasa tina tawadhu, upami telepat mah tawadhu terendah diri. Kita saksikan filosofi wudhu. Nah, gitu. Teman-teman dari Andri Fotografi, alhamdulillah jaringan seorang saya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Punten aya handuk kata Nabi simbut